Dilolostro YouTube channel. La Hilesh Godin. Okay, ngene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela. Swi tikomba vuxaka exikarhi ka xiyimbeleri Benny Mayengani the President na kokwani Chauke byi ri kahle swinene. Swi nga va swi karhi swi fambelana na vudyela ke. Hi fiki hi vona xiyimbeleri Benny Mayengani the President va vhakela kokwani Chauke le ka xikokwani le Diamond Walk. Kasi sweswiwani hi ku ha swi tiva leswaku ri namuntlha ku na ntirho eCarolonge wa ku tlangela siku ra ku velekiwa ka Gagash. Benny Mayengani the President va kombise leswaku ri tindlela ta vona na kokwani Chauke se ti kongomile Carolonge le ka ntirho wa ku tlangela siku ra ku velekiwa ka Gagash. Se loko hi languta swi tikomba vuxaka byi ri kahle swinene ka Benny Mayengani the President na kokwani Chauke. Kasi loko hi hundza kwalano hi fiki hi vona GP the Caterpillar a fika a rhunga xiyimbeleri Benny Mayengani the President. Hi ta tsundzuka leswaku ri eka masiku yanharhu lama ya nga hundza xiyimbeleri Benny Mayengani the President va kombise leswaku ri a va ri na makungu ya ku va yima beef exikarhi ka vona na Mr Post, laha va nga kombisa leswaku ri tanihileswi a nga yimisa mavoko miri ni n'wi tshika na a ni hleketa ku n'wi wisisa. Se hi marito lamawani Benny Mayengani the President a va lava ku yima beef exikarhi ka vona na Mr Post. Se hi fiki hi vona GP the Caterpillar a endla nkandziyiso thwi ka xiyenge xa mabulu xa Facebook a kombisa leswaku ri Benny Mayengani the President va teka ti-chance, naswona loko vona va tiyini hi beef a va bifani na yena. Hi ta tsundzuka leswaku ri GP the Caterpillar malembe ndzhaku u ze hikuva a bifa xiyimbeleri Benny Mayengani the President, kambe Benny Mayengani the President a va tlherisetanga kumbexani ku hlamula. Se GP the Caterpillar wa ha yisa emahlweni a karhi a tlhontlha xiyimbeleri Benny Mayengani the President. U endla yini skheto u endla yini? U endla yini skheto? Leswaku u lava ku wisisa Mr Post skheto wo tihlanyela a nga na hit handle ka beef, a nga na hit handle ka beef. Ve mani n'wi chavi skheto straight. N'wi byela skheto ku loko a lava beef huma ka Mr Post la ta Caterpillar ta yi kuma ya n'wi ringana beef. Mr Post a dini ti-beef ni tshama ni kha ni swi vulavula dini ti-beef ku va na hit ka album. So skheto xi ku rhangisa gomu ntsena ku na lexi a nga ta xi ofara ka Gaza. Ku rhangisa gomu na fame ntsena skheto. Ni n'wi lava laha a tala ka mehe laha sukela Mr Post loyi a lava ti-beef a tali. Mr Post ti hume khale ka munhu yaloyo. A ngo landzelela Mr Post ti out. Mr Post se ncini Benny wo langu attention unnecessary va ta ku tshama kha ku twa all the time, va ta ku mi tshama mi kha mi landzelela all the time. Xin'wana mi fanekele mi tsutsumela wa hlanya ncini yaloyo. Ncini mfalo i chame hati la beef yin'wana tindlela swin'wanyana na wona nkarhi wo huwa. Kumbe ni n'wi wisisa a ku na lexi a nga ta phula crowd hi xona handle ku va a tlhogonyeta Mr Post. Mr Post a ti busy yena. Mr Post se va n'wi hi mi tsutsumisa leswi swi kheto a swi haxaku la mi swi tsutsumisa mi swi shera ndhawu hinkwayo. I ncini skheto? I ncini Benny yini ka sweswo? U ri na ti vutisa ku yini ka sweswo? I unique yini? Ti tele ti-artist bak ti-hit club Benny kule ngopfu ti-ba ti-hit waya club Benny wa ngo ba hit ya beef swi ya hi ntseni beef loko va ta ku na hit beef
tsutsumisa swilo swa mfalo wa nonsense. Mr. Post a dile ka yena a dini ti-beef ku va na hit ka album so benin like lona kahle kahle loko lo mina ngisabheni kahle kahle ngibona yini kahle ngibona yini umbona mfana incini mfalo ashiyenza ku swa positive lexi a xi vulavulaka swa positive swa ku swi nga benefitisa wehe individuals kahle kahle na ti-individuals ni nga ha vulavula hi sayiti ra swa music ni vula ku beni i ncini lexi a xi khotaka xi vulavulaka hi nhloko leyi kulukumba ya gwangwandla lexi mi nga ta ku mindzuku we can benefit from it when we entertain a fame when we entertain a nonsense i yini ku byeleni ku tala ka mina wengwenya ha swi twa ku wa va bifa vanhu hi le ku bifeni ka van'wana hi le ya khatapile ngwenya a wu ti pfali nomo a nga tindlela swin'wanyana ka mani na wona nkarhi a nge wu pfuni ya ku pfula nomo mfana a nge lunghi na mi ya n'wi byela futhi mi n'wi xerhela yo video ku mehe man of war ni ri dodi nsila ya munhu xexo gwangwandla ra gwangwandla a endli swa yehe a sukela Mr. Post na hina hi n'wi miyerisini nyana ya humanyana ka yena bloody nuisance ncini xexo ncini vula beni ncini yini xexo ni n'wi khizamela yini ncini xexo ni n'wi khizamela leswi a mi kombaka swona ka ti-social media ncini he doesn't have anything to deliver or to offer handle ka mazolonga ti-division ya kasi so va ku fana na hina vanhu va ku fana va lava va teka hi va veka ka khona ya vona so leswi ni ku teka ni ku veka khona ya wena beni nonsense ka munhu ncini xexo. Okay, ni nghene xigodini namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela